بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدمي مع الله مسلسلة أول درس ريق أرقم بعدك فواني الله سبحانه وتعالى ಕೋಫಾ ಒಡಿಗತು ಸಲಾಮೆ ಬಾಣಿ ಕೊಂಗ್ ಗೊತ್ತಗತ್ತು ಅದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಹಯಾತುಗ ಉಳಮುನ್ ದಾಯರುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಕುರಮುಂದ ಅಮಲ್ತ ಮಚ್ಚ ಫಾರವೆರಿವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ರುಹಿವಡ್ ನುಗಂಡಾನ ಅಮಲೆ ನುಕೊಬ್ ಇಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾ ಒಡಿಗತು ಮುನ್ ದುರುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಉಳುಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮಕಮ ಬೇಗೊತ್ತು ಅದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ವಾಹದಕ್ಕ ಅಫಾನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಕೋಫಾ ಒಡಿಗತು ಸಲಾಮೆವೆ ಎ ಇಲಾಹುಗೆ ಹದರತ್ ಅಳಗೊಂಡ ರುಜುವೆ ತೌಬಾ ಒಮ್ಮುಗೆ ವಾಹಕೆಸ್ ಮಿರೆ ಅಳಗೊಂಡ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಕೋಫಾ ಒಡಿಗತು ಎ ಅಳಗೊಂಡ ವರನ್ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಅಳಗೊಂಡ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಎ ಸಮಾಲುವಾನ್ ಜೆ ಕಂತಕ್ಕಮ್ಗ ವಿಹಿಂದುಗ ಕುರಿಂಗಿಸ್ಸೆ ಬಯಾನ್ ಕುರೆ ದೆಪದೈ ಇಲಾಹುಗೆ ಅಜಾಬ್ ಇಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾ ಬೊಡತಿ ಬೊಡತಿ ಮಖ್ಲೂಕಾತ್ ವ ಮಚ್ಚ ಇಲಾಹು ಬಾವಾಲು ಬಿ ಮೈತಕೈತಿ ವನಿ ಫುಂಡು ಫುಂಡುವೆ ಹಲಾಕು ಎಂಗೊಸ್ಸ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಫದ ಆದಾಗೆ ಕೊಡ ಇನ್ಸಾನಕ ಇಲಾಹು ಕೋಫಾ ಒಡಿಗೆಂ ಫಿನವ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಹಾಲತ ಅಮೆದು ಅಳ್ಗೊಂಡ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕುರಂಜೆ ಎ ನಮೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಇಸ್ಸೆ ಬಯಾನ್ ಕುರಿ ಫದೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ರಹ್ಮೆಂಗ ಇಲಾಹುಗೆ ಅಜಾಬ ಬೊರೆ ಇಸ್ಕುರಂ ವಾಫ ಇಲಾಹುಗೆ ದೀಲೆತಿ ವಂತಕಂ ವನಿ ಇಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾ ಒಡಿಗತ್ ಮಬ್ಬರೆ ತನೋಸೆಕ್ ರಹ್ಮತಿ ವಸಿಅತ್ ಕುಲ್ಲ ಶೈ ತಿಮ ಇಲಾಹುಗೆ ರಹ್ಮೆನ್ ಹುರಿಹಾತ ಕೆಚ್ಚಕ ತನೋಸೆಗಂ ಫಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮಿ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗ ಫುರ್ತಮ ದರುಸ್ಗ ವಾಹಗ ದಕ್ಕ ಫವಾನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಲಿಕಾಯ ಇಲಾಹು ಗೋವಾಲವ್ವ ಗೋವಾಲವ್ಮ ಇಲಾಹ ಬದ್ದಲು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ನಮಾದ ಮಿ ಗೋವಾಲವೆ ನಿದಾಯ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೆಂಗ್ ಇಜಾಬ ದಿನ್ಮುಗ ಮುಹಿಮ್ಮಕವ ಬೇಗತು ಅದಿ ಎ ನಿದಾನೋತ ಎ ಬಂಗಿಯ ಮೆದುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ದೆಕೆನ್ ಜೆಹೇನೆ ಹೈಸಿಯತಾ ಬೇಗೊತ್ತು ಮಿರೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ವಾಹದಕ್ಕಾನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹದ್ರತುಗ ಎ ಇಲಾಹು ಲೋಬೆ ಒಡಿಗೆಂಬ ಅಳೆಗ್ ಗೊತುಗ ಓಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮ ಬೇಗೊತ್ತು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಫುರತಂ ಫಿಲಾಳುಗ ದನ್ನೋ ಅಫಾನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ತೆರೆ ಮೀಹಕ ಬದ್ದಲು ಪುರ ಇನ್ಸಾನಕ ಬದ್ದಲು ಪುರ ಎದುಮಕಿ ವರ ಆದಾಯಕಂ ಎಯಿ ಮಾ ಬೊಡು ಮಾ ಖಾಸಕಮೆ ನೂಕಮುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಬೆಲೆವಿದ ಎನ್ನ ವೆಸ್ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ತೆರೆಂ ವೆಸ್ ವರ ಆದಾಗೆ ಮೀಹಕ ವರಂ ಮತಿವರಿ ಫರಾತಕ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ತೆರೆಂ ಅಮಿಲ್ಯಂ ಇಸ್ಸೆ ಮತಿವರಿ ಫರಾತೆಂ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ಫರಾತೆಂ ಆದಾಗೆ ಇನ್ಸಾನಕ ಬದ್ದಲು ಪುರಂ ದಾವದಿನುಮಕಿ ಗೋವಾಲುಮಕಿ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ತೆರೆಗಾಸ್ ವರ ಖಾಸಕಂ ಎಮ್ಮಿಮ ಇನ್ಸಾನಕು ದೆಕೆ ಲೋಬೆಯುಮಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಎಯಿ ವರಂಗ ಆದಾಯಕಮೆಕ್ಕಮ್ಗ ಅಳ್ಗೊಂಬಣ್ಣ ಬೆಲೆವಿದ ಏನು ಸ್ಲೊಬೆ ದಿಸತೆಲೆ ಅಪ್ಪಂಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ತೆರೆಗ ಇನ್ಸಾನ ಯಾಕಿ ಗೆಗ್ಗೊತಮ್ಮೆ ಅಂಬೊರ ದೌರು ಪುರ ಹೆಚ್ಚಕಿ ಇನ್ಸಾನಗ ಹಿತುಗ ಮೀಹುನ್ನಾಯಿ ಕಂಕಮಾಯಿ ಏನ ಗಬೂಲ್ ಕುರ ಹಮತಕ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಕುರ ಲೋಬಿ ಐ ಇನ್ಸಾನ ಮೆ ಅಂಬುರಾಚ್ ಫಾಫೆ ಕೆಂಬುರಿಕಮುಗ ವೀನಮೆಸ್ ಹೇವಕಮ ಕೆಂಬುರಿಕಮುಗ ವೀನಮೆಸ್ ಮಿ ಲೋಬಿ ಮಿ ಇನ್ಸಾನ ಅಗಗೊದ ಫುರುಳಾಚ್ ಎಹಂ ವಿಮ ಇನ್ಸಾನಕು ದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿವಾ ವಾಹಕೆ ಬುರೆ ಅಳ್ಗೊಂಡೆ ಲೋಬೆ ದೆನ್ನವಿಮ ಕುರಿನ್ ದೆನ್ನವಿ ಹೇಗೆ ಅಸರು ಅಳ್ಗೊಂಮೆನ್ ಹಯಾತು ವರಬೋಡ ಫಾಹ ಕುರೆ ಇನ್ಸಾನಕು ದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿ ವೆಜ್ಜಾಮ ಎ ಲೋಬ್ ಬಟ್ಟಕ ಏನ ಒರಿಹಾ ಕಮ ಕುರ್ಬಾನ್ ಕುರೆ
ඒනාගේ මුලි විස්තුම ඛියාලෝ එලෝබී ගේන කුර්බාන් කර algon men mere midakkani kainatuge rabbu allah subhanahu wa taala alek deke lobe wodigatun ei wara khasa sifekam gawe hindu e lobe algon men hodumuge muhim kama be kitu qur'an allah subhanahu wa taala ilah alatakum ge terei alatakum deke lobe wodiganna wahaka bayan kura adi iman bahulwarin emme boda lobiwa farataki allah subhanahu wa taala ko musil bayan karwa walladheena amanu ashaddu hubban lillah iman bi mistakum emme lobiwa farataki allah subhanahu wa taala ei elom baekkon ebamu ge hittakuga ehem faratakan evves qadar ehem farataka dene evves lobben nefara mane ke ebamu ge hitta bani e matur ilahu ge lobin foraf ehitta ko ganek em farataka dene lobige emme kamfulames algon men lobi wani duniyege insanu deke algon men lobi wani algon men ei farata ihsan teriwa farat deke ihsan teri veve farat lobi wani ennames amusulakum bala fiyam libe farak hituga honna lobi ma bodwana debba faratakam ei e faratak kommennen haajaten ena lobi umuk de farak libe farak lobi umuge sababoti ei enaya kanka libe di kanka hasiluat allah subhanahu wa taala alatakum deke lobi wodigan nawaruga ei ilahu huriya takicche debwani wes ei ilahu huriya niyumetake debwani wes e niyumetten allah subhanahu wa taala insana bannun kuravar insana ge amalutan mihunnani e niyumetteka ekashiga godagannu e niyumetteka insana kufurwani e insana faafa kurani e insana allah subhanahu wa taala enge vigoda khilafa kanta kurani ehn namas man allah subhanahu wa taala huriha ecche debuma aykuga anekka e insana adeke ilahu lobe wadigannawa enna libe faratul lobeum ei algon mennan buddhi qabul kore hamayek ei libe tiena lobe ekamago devva allah subhanahu wa taala devva fa edebe niyumettakan algon shukur nukure irus allah aratakun deke lobe wadiganoni ilahu ga alad deke ilahu lobe wadigannon kiha matwari sharafetto ei kainatuge rabbuge hadratuga miwen mihak මෙවැනි අලකි තිමන් ඉලාහු යලද්දක ලෝභය වඩිගන්නව ආලෙක්කමුග මලකූතිය ආලම්ග ඉලාන කරවි ඉලානග මච්ච ඔඩතෝග අහුලවරි ඒ අලද්දක ලෝභය අදි බිමුග ඉලාන කරවි බිමුග අහුලවරෙන් යලද්දක ලෝභය උගේ කිහා මතර නියමත ලබේ ඉස්සතර අහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුනියේ දෙවවා හුරියා මෙන්නස් මානේකි e ilahu lobodi gannawa amihonna bes e ilahu lobodi nogannawa alonna bes duniye ba ekadanga huluba debba aluma kurire daruska faapurin duniyege niyumetten ene tanawsumaki faharagga bes allah ena deke lobe wadi gannawa akamga alamat ennu adi insana ka duniyega datikame musiba da jehuma kiwes komme farak algon men ei allah yalad deke lobe nogannawani akamga alamat besno nokta ki ena allah engevi gotagena ga hayat veitiko e ilahu ge lobe ena hitugo enna ma heyokantatak ene magfaiwanama deem veriyuma ene magfaiwanama ei eleddeke allah lobodu ganna akum ga adamat mudala paisa no wen mihe gatuga million rupiya about time allah eme deke oran lobodu ganna oni wen mihe gatuga evs paisa ne nikamecche ge allah ene nudebani ila lobodu nuganna oni no em vegenunto qiyamat du hisab allah fas emme furtaman as-surga wannani musadinenu faqirun furtaman as-surga emige hisab kitab maduwan istaguna denje haggutaka ibato kandata maduwane muhajirun eterem faqirun musadinenu kurega surga wannanaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan qurafa eve nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu
hamakasoran Allah duniya devve e ilahu lobe wadi gannawa mihun nashai e ilahu lobe wadi nugannawa mihunus ne da argumenteren bay muslimum wes haram me ki wegen heye Allah subhanahu wa taala iman nuwa kafir bodati dawlatta eha musandikamuga tanawasskamuga duniyege macca nufuza baru hingumuga askari gotun eha macca forafan faharga wesey Allah emihun deke lobodi ganna kamuga alamat ennu adi kiwegen he bayme bune Allah iman wa mihun duniyege tafat kankolotoga nikameti korifawani wes eiwes faharga wes man Allah emihun deke rihwonnu ganna kamuga alamat ennu puriha kamaki wes Allah ge hikme bantakan ekas duniyawi maddi sawbataken Allah subhanahu wa taala labwa foidan enas loba izzati rahunna akhtu Allah subhanahu wa taala ilahu lobodi gannawa alunna shay lobi wodi nugannawa alunna ves duniya ilahu devwa iruga ilahu lobi wodi gannawa alaka noni ilahu nodevwa ichenga boy ei kochet duniyage insanu getere madu bayaku ei lobiga duniyage dirula mundani man Allah lobodi gannawa alai gotu adi waram madu bayaka eka muhim wanis bay menake ha muhim mennu kommen Allah ge lobodi gotu libige ngulu Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurmani wala yu'ti ad-dina illa man yuhib ei ilahu deen verikan ei ilahu ge deen ei ilahu nudevve ei ilahu lobe wodi gannawa alaka menoi ehma timaya deen verikan Allah devun namada shawgariyo namada ganna hibu dini kantattaga samalukan diru dini ebbun takai dini ihtifalu takai dini darus takai filawal takai kit qur'ana ay sunnatai ibawatu ge heyo kantattan aduwa echi dirasa ko ekankam tima lobe johun ei Allah subhanahu wa ta'ala emmeha mistakun ge terin e ilahu ge lebba tiba ikhtiyar kurwa fa akam ga alamat algomen kuri furat mudarus kusfa kuri miho ko enage gekan noddane komme komme miho Allah wa ilahu ge gekola waddawan russwa awdige wani ilahu lobo awdiganna alunne ei ilahu ge khas bay gotwa ikhtiyar qura bay ei ilahu lobo awdigatu wattak ehma deen Allah devwani ilahu lobo awdiganna alun ei emihun gaga ei ilahu lobo awdigatum ge sibatak puriti ve Allah subhanahu wa ta'ala emihun ikhtiyar qurabani algon meg mujtama terege bole deenai deenuge hukum takai qur'anai sunnatai mi bawatu ge echi ei eggodagas ena aduha hinwa ei ena emme fuhiwa deenuge wahaka ei dekkum bes emme fuhiwa wahaka qur'anuge wahaka fashafiya mena fuhiwe ewaga dakka me deges fuhiwe hadis ge wahaka ha dakkam fashafiya evure ena fuhiwa wahaka nona deenai qur'anai sunnatai sunnatuge wahaka dakka me honnai ilmurinnai mi huriha memi emme ruliyara me ukkamuga bayme fa eh bayfar fennare algon terege me hinga baykala kantat aila tere hinga baykala kantat demihun de tere hinga baykala kantat Allah haram kurwa fa mana kurwa fa kame ekaku anekaka kiya dinima ti kamaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahi qura fa kame Allah rihod nuganna kame hadis ga mana qura fa kame bonairuga e namagutu falanda ruliya srabba bonana anekka ekkalawa dakkam feshi tiwaga nodak tiyaga hukum to waga nodakka tifotu nukiya tinu waage dakka negeni ai mihun qur'ana sunnata hadisa deenu ga waga no he komme waage dekkes e waage ka abas kiyage e na ko waage dakka e namas e fotum fashafiya e mawdu ko waage dakkam fashafiya den bolam unda go waru kari gasin ban me bune nasihat dinima tiwanna tiwa dekke bolare unda go algon men tanakka banda fa music jam ferima algon men bolam unda go ahe qur'an ga adewone ban me bolam unda go hadis ke waade ke bolam unda go එක මේන එක නේගේ ඒන බොලංගේ උඳගුවනි Allah subhanahu wa ta'ala ඒනග උෆෙද්දවි ඒන අබදා අබද රිසුකු දෙවවා බලහට්ටවා මතුවරි ඉලාහුගේ කලාම් ෆුල ඉලාහුගේ බස්ෆුල් ආඩුවේ වක්ක මේන උඳගුවනි ඒනගේ නිකමෙතිකන් අසුනේගේ
එහෙම ලොබ ඉස්සතේ අහුන්නා වතුන් දීන් එයි අල්ලාහ් ලෝබෝඩි ගන්නාකම ගාලාමත අවුන අබොස් දක්කා වාහකෙන් එයි දුනියේ ගකිත ඉන්සාන වල්ලාහ් ලබ්වා ෆවේත් ඉස්ලාම් දිනුගේ නියම දෙවම අලගොන් මෙන් ඉක්තියාර කරෙවි ඒ ඉලාහ් අලගොන් මෙන් දෙකේ ලෝබේ වඩි ගන්නවා එහෙන්නා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ ආරියෝගා ඒකලේ ගෆානුගේ ආයිලාගේ බේපුණු උලොබ්බි රේගේ තෙරෙන් බයි බේකරොන්න මෑන් අල්ලාහ් උනදව මීදායි අබු තාලිබ් ඒකලේ ගෆාන හිමායතුග වරම් මසේ කුරේ බේපුණු එන්නමස් ඒකලේ ගෆානෝ කාබ ෆෑන්ගේ ගොත තබාවුන් ඒ උසූලේ ගොතුග හෙදීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හිදායත් ඒකලේ ගෆාන මහරුම් කරෆ අදි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒකලේ ගෆාන හිදායත් දෙක්කව වට්ටක වරම් පොඩ මසේ කුරේ එකම කුර්ආන අල්ලාහ් ගේ ඉන්නක ලා තහදී මන් අහබබ් කලේග ෆාන ලෝබි පුලා පරාතක හිදායත නොදෙක්කෙන් වලාකින් අල්ලාහ් යහදී මන් යෂා එනකම අල්ලාහ් ඒ ඉලාහ ඉරාද කරබි අලකම් හිදායත එහෙමම ඒ වහී බාවානේ මන්සර් ෆෙනිපා මුජිසාත දලුම් ෆෙනිපේ කලේග ෆානුගේ තෙදුරිකම අමානත් තෙරිකම් එම්මේ කෑරින් ෆෙනුනු මීුන්න නුලිමුණු නිවමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන් මෙන් නියමතෙන් ඉක්තියාර කරපු එහෙම් බීම ඒ ඉලාහුගේ මේ දීන් වෙරි කොම්මෙන් ඒන මුස්ලිමෙක්ගේ නන් ලිබ්මෙන්නු දීන් වෙරිකමගේ මගේ තිබා නිවිජ්ජකම ගානවා දීනා තිබා ගෑබ්වා හිබ්විජ්ජකම ගානම ඒ අල්ලාහ් තිබා හේගොතුගේ ඉක්තියාර කරේකමගේ අලාමත් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කර මන් යුරිදිල්ලාහු බි ඛෛරන් යුෆක්කිහු ෆිද්දීන් ඒ ඉලාහ් අලද්දක අලකන් හේගොතෙන් ඉරාද කරවාක්ම ගානම ඒනා දීනුගේ ෆික්හ් වරික උගන්නවා දෙපේ දීනුගේ හුකුම් තේන උගන්නවා දෙපේ එමෙ තිබා දීනා කාරිවා යමු දීනි දර්ශන වෙජ්ජම් දාහිමු දීනි ෆිලා වලතන් අඩවා හිමු දීනි ෆත්ත කියා හිමු දීනුගේ වාහක දක්කා මීහුන් දෙකේ ලෝභයෝ ඒ තිමා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලෝබඩෝනාකම අලාමත් අවගොන් මෙ කුරිදෝ දොෂින් නෝහෙ ගලියෙන් ෆසුරුඛියේ වරෆහුල්ලා දුනියේග අවගොන් මේක හයාතු කක්කහුන්නගේ වාහක දක්කාලු වශයෙන් එක්කම නෝකන්නේ වරෆහුන් දුනියේග වර මෂූරයි ෆුට්බෝල් කුළුන් තරිය ෆුට්බෝල් යා අල්වදාව කීවා අවගොන් එහා පරිතෙන්නු ෆුට්බෝල් කුළුන් තෙන් නන්තකක එන්නම සවගොන් ස්වර්ගින අඩවා නමේ ඒනා ෆුට්බෝල් යා වකිවි කමට්ටක මුලි දුනියේග ෆුට්බෝල් එත් ආයත කරාමේ වර හිතාම කුරේ අදි අවගොන් අලයාගෙන් සුරුහියකි රාජ්‍යක නෝයේග ජාබයි ෆුට්බෝල් ය ලෝබි කරා මේහපු ඒනාය නෆරත් කුරුමකි එයි වානේ කම නෝනේ ෆුට්බෝල් ය ලෝබි කරා මේහපු ඒනාය නෆරත් කුරුමකි එයි වානේ කම නෝනේ ඒ ෆුට්බෝල් ය ලෝබි කරා කම වෙජ්ජා ෆුට්බෝල් කුළුන් දෙරින් දෙකේන ලෝබි වාන ඒනා ෆුට්බෝල් ය වර ලෝබි කරා එන්නම සේ කුලේ මිහුන් දෙකේන වර රුලියා මේකි බුද්ධික බෝල් කරා එම අලගොන් මන්තරගේ බෝලේ දීන් දෙක වරන් ලෝබිවා මෙහු එක එම්මර වලරන්නේ දීන ඉල්මරින් දෙක මේක ජමා කරා දීන් දෙක ලෝබිවා කවන්න ඒ දීනුගේ හුකුම්ත මීස්ත කොන්න බයාන් කොද්දේ මීහුන් එයි එමිහෙ ගාතක එම්මේ ලෝබිවා මක්බූල් මෙහුන් කම ගවාන ඒ දීනෙ ශරුයි හුකුම්තක නේගේනේ දීන ඉල්මරින් සරියා ඉන්නෝනේ දීන ඉල්මරින් බයාන් කොත් දිනි මේ හුකුම්ත මීස්ත කොන් උගෙනි දස්කුරණි දීනි ඉල්මරියක නොලා දීනුගේ හුකුම්තන් අමිල්ල දස්කරම් වශාෆකම ගවානම එෆද මිහෙක මිසාලකි ටීවීන් අඩවහාගෙන් ෆතන් දස්කරා මිහෙක මිසාල ෆෙතුමා ෆීනුමා බේ මාලුමාතු ඒන බලාගෙන් ඒන් ටෙස්ටිං එදී ඒන පාසස්වා ඒ දස්කොෆුරි හදන් ජේ ගොයි මෝද ෆුම්මාලාගෙන් දෙතුම් ජාමුන් දෙෆල් ජාමුන් මේ උලේනේ ඒක ඕකේ නා මෝද වට්ටාලා පියා ඒන ගෙබේ එහෙම දීන දහෙන්නවානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දීනකි කොබාත ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ලෝභය වඩිගතු හෝදානේ මගුයි දීනක හුකුම්තේ කොබාත නමාද සහවානගේ නමාද බාතිල අනුකුම්තේ ඒ නමාදෙග්ග මෑන් අල්ලාහ් ලෝභය වඩිගන්නවානේ සිෆත බහට්ටාගේ නමාදෙක් කුරානේ ගොයි ඒ නමාද හුකුම්තේ ඒ තිබා දස්කො දිනි කාකුතෝ දීනුගේ ඉල්ම වරින් දස්කො දෙම තිමා අල්ලාහ් කුත්තන් කුරානේ ගොයි අල්ලාහ් හදරතුන් තිබා ඒ ඉලාහ හුකුම් ෆුර්තක කියමන් තරිවේ ඒ ඉලාහ ලෝබෝඩ ගන්නවා අලෙක් ගොතුක දුනියේ ගොලේ ගොයි තිබා දස්කො දිනි දීනුගේ ඉල්ම වරින් එම්මජා ඒ එම්මෙ මුහිම්මෝ මිහු කම්වා තිබා හයාතු ගවුන් ඒ තිබා දීන් දෙක ලෝබියා කම්ගේ අලාමත්
دينك عندك لوبي أميهم دينك أهل ورندك لوبي وان دينك مجلس تك لوبي وان ديني كنكم أهمية كندين أي تباع حياته كأصل مقصد كمغا විස්නාන දීන් දෙක ලොබ්බ අමෙ බහරගා ස්මි වගේ තනෙග වගේ බයක වගේ වගුතෙග්ග කොරන් ජෙහෙ සිකුරෙක් ගොතක නෝ දීනු කංකන් දෙකේනේ එයි එම්මෙ මොහෙම කන්තත කමුගා ඒ එවුන් තකයි ඒ බද්දලුන් තන් එයි තිමා ඒ වගු දුස්කොගෙන් කොම්මෙන් දාන් ජෙහෙන කන්තන් කමුගා මීහා කබූල් කුරානේ දීන් දෙක ලොබ්බ කමුගා වානම් එහෙම බිම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ඉලාහුගේ දීන් නුදෙව්වා ඉලාහු ලෝබේ වඩගන්නවා අලකම් වෙනුයි لوبه دزتري اهو لوبه دزتري اختم اي لوبي هودو متك اغون من اختيار قرنجه منهج اختيار قرنجه گوي كيت قران الله سبحانه وتعالى خلاصه کو بیان کروا الله لوبه دگنوا گوي اغون من اگني نبي صلى الله عليه وسلم اغون دسكو دبي گوت ايلاغ لوبي لبين حامه کے مگکی نبي صلى الله عليه وسلم دسكو دبا گوي في القرآن الله سبحانه وتعالى وحي كربني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فليك فان ودار واشي تبامهم الله اللوبي كراكم قوانا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبامهم تمن كليك فان تبا ايك نتيجة كبا يحببكم الله الله تبامهم لك اللوبي ودقنوان ويغفر لكم ذنوبكم ادي تبامون نتكا تبامون كفافتن الله تعالى فسوا دبا اي ورس صاف کو خلاصہ کو بیان کرا فوني اغون من اندو به حاصل کرنے بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبا اتور ایبس گوت ایک دیفان گرستفا ہدایت کے بیرون ایبس گوت کو اغون من ایک دا ایکلانگ لوبو گوت گئی لیبر کے نہیں میں اغون منگے حیات کے منہج کی اللہ سبحانہ و تعالی کا وحی نبي صلى الله عليه وسلم أقوم ندكّا في الجيل إكده يفعل فرائبون أصحابه كلهم أقوم نقول قدبي أدي بيكلهم يفاهوا كوداعن تعبي بيكلهم ناي أمته كعلم ورين أقوم نباني بس فرطان حكم فرطان نقول قدبا الله سبحانه وتعالى के लोभी वडिकन आलम के तेरे दरजे तक बे एक तेरे में मती दरजे की नबी बेकर ना रसूल बेकर एक तेरेगा वस दरजा गो तो मति को रब्बा बेकल बे एवस रसूल बेकल को दक्कुरा उसूल अन रसूल बेकल को मैप वाह देखम के दीनों का मना को राफ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इफान आया पड़ोगा मुस्लिम का यहूदी का देमी हूं कुरान जुवाब के तेरेगा मुस्लिम मीहा यहूदी दिमालन तिमन में के नबी अमा मैप वाने एगोता मूसा गफाना इसबेको एवाह का देने उम विदालो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुफद्दिलुनी अला मूसा तिमन का लेगफान मूसा गफान मच्चे मैं नकुरास एक माने की मूसा गफान दक्कुरा गोता एक एफान मैं करूंगा युद्ध के मेनो निब्बस रसूल को दक्कुरा गो इनमस मैं अल्लाह वनी रसूल को तेरेगा दरजा उफल्ला फेगतो लोबी के एम्मे मती दरजा ई अल खुल्ला नोत मितुरु ए दरजा लिबि वडागन वाकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान वही कुरान वत्तखद अल्लाह इब्राहीम खलीला अल्लाह ए इलाहु के मित्रु के गोतुगा इब्राहीम इख्तियार कुरबा इब्राहीम अलैहि सलाम ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मित्र हम ए दरजा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मित्र के गोतु इख्तियार कुरबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबी इन अल्लाह इत्तखदनी खलीलन कमा इत्तखद इब्राहीम खलीला अल्लाह सुब्हानहु व तआला तिमन का लेग फानवनी इलाहु के मित्र एक गोतुगा इख्तियार कुरबा फे इब्राहीम अलैहि सलाम इलाहु के मित्र गोतुगा इख्तियार कुरै फदे एहमिमा नबी बेकरना रसूल बेकरनु ए एम्मे मती लोबी दरज एक तेरेमस इब्राहीम अलैहि सलाम आई बै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मिदन नबी दरज हासिल कुरा फदे बेकरनु कमगा की कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुरा अदि महशर को मैदानुगा हुरिहा रसूल बेकरना नबी बेकरनु एबे बे फुलुंगे नफ्सु को मच्च कंबोड वडागिन हास वडागिन तिब्बवा दोगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गिजन फलाय को ए इलाह को हजरत का शफाअतन एदि वडागिन दन्नवन केरेने हमे के नि बेकलकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मीस्तकुन के लेगफानुगे मकाम एक लेगफानुगे दरजा अल्लाह ताला हजरत का मीस्तकुन कशर यकीन वन गो सही एमे मीस्तकुन कुरमती ए ए मकाम के लेगफानु गिंदे मट्टका आगुन बंगी के दुआगा मी एदे मकाम वबअस मकाम महमूद الذي वعدت
hamdu libodigen wa hamdu libigen wa maqam eba ilah wawdodigen faawa ekale faanu genda wande ei duniyege emmeha miistaku edu ekale faana hamda ta'rif quran lobe dizzetere ahum e fawga den ane daraje ki imana taqwa ga hulwaring daraje Allah subhanahu wa ta'ala qudsi hadise ga bayan qur'an ala inda dhanni abdi bi timang ilah wodigem wani timang ilah meduga timang ilah ga ala hi qura godek mach wa ana ma'ahu hina dhakarani ena timang ilah hanma qura komme hindega timang ilah me ka ko wodigem algon men gina hanma quri waraka Allah algon na ko wodigem be kuttam be wodigem be algon men hajat fudda dilmuga algon men nang ilah ga lobi libi wodigito itur wegende ilah zikur quri waraka balla algon men Allah subhanahu wa ta'ala baddal quran lobiya rabbure algon men e ilahu deke lobiya rabbure e ilahu algon deke lobe wodiganna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ashab ek hadis kore don to do ek paad feeni wadagen angeno feena darifulu uragen inda ek paad misal jeswani angem miha e angem miha e darifulan oga ateriwa warabbure Allah ila alutakunna oga aterikam ma bod Allah subhanahu wa ta'ala algon men never ma boda algon men ekalang hadat rojo ma lo boduguna le gawun bayan ko bade Allah subhanahu wa ta'ala qudsi hadise ka bayan ko rafoni waman taqarraba ilayya shibran kawat timang ilaha kari wajmiha kuttam wajmiha taqarrabtu ilayhi dira'an timang ilahu emiha ka kuttam ve kare wadiganwa mushe miho kawataka kuttam vejja Allah kuttam wadiganwa na mushe yani insana e kariwa nisbatan vare ma bara ma avaha ma bodak Allah yaladeke kuttam wadiganwa shibrai kawat man taqarraba ilayya shibran shibrai timang ilahu bala timang ilahu kuttam wani shibrai kam gwana kawat kam gwana taqarrabtu ilayhi dira'an timang ilahu emihaka mushrik kutta wadiganwa wari waman taqarraba ilayya dira'an timang ilaha alaku kuttam wani mushrikkam gawanama taqarrabtu ilayhi ba'an emihaka timang ilahu bomai kutta wadiganwa awshi algon menna verma boda algon menna lobe wadigatuma rahman nebuma ifa fusyama ilahu ma boda edu wadiganwa dem haykori wa idha aqbala ilayya yamshi timang ilaha faratangena emburi annani hingafa kam gawanam aqbaltu ilayhi oharu timang ilahu emihaka duwe wodigen kutta wodiganwa hori hingafa annamiha dimala duwe wodigen kutta wodiganwa hori Allah haykori insanaku hingafa Allah faratang managi ei emiha anna speed we evre ma barang Allah subhanahu wa ta'ala ma avaha emiheka kutta wadigannawa kare wadigannawa ekman emiheke hajata fudda dinuge emiheka rahmatai faahus dinuge ilahu awasya wadigannawa mi algon men deke Allah subhanahu wa ta'ala lobe wadigannawa gotuge misale ekamuge ilahu awasya wadigannawa gotuge misale hamehemme algon men ilahu lobi libene goy خود كلام وني بيان قرأ حديث قرأ قدسي حديث کا بيان قرأ الله سبحانه وتعالى وهي قرأ ومن تقرب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه تمن إله على كتن وي وكي إبر بودا تمن إله فرض قربا فا كنت تكبر وكين إن إبس كم كتن وي معنى كي إله إم بودا إله كتن وا كم إبتوكا إم لو بديكنا كم إبتوكا لبوا فوني ilahu alutaku macce fardu kurwa pa kantata kurumun algon menne ilahu lazim kurwa pa kantata algon me ekanka nukon nuwane kantata algon men kurima Allah lobodi ganwani aslaki algon menna amille ikhtiyaaruga algon men hitun rohumun amille fardu kurwa ka nula kame kuriya boda lobodi gatu ekawkas Allah subhanahu wa ta'ala kanka lazim kurwa fardu kurwa ei emme lobode ganna akanka kamuga bayan kora pei Allah subhanahu wa ta'ala fardu kora kan namaz kurum rodai kun zakat dinu hajjum adinu bas ekalanga lazim kora eheni hakuta ma mafana kiman teruma iman ihsan terum adi hadis kora wahi kora wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil kiman ilahu ala algo men kuri
මේ දර්ශක ස්වාහ කොෆාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉලාහුගේ අලාය එම්මේ ගෑක්කො බයන් කරවා උස්ලූබ් මේ තිමන් ඉලාහුගේ අලා තිමන් ඉලාහුගේ අලාය සුන්නේ කන්තත කුරුම්ගා තිමන් ඉලාහුගේ අලා දෙමි හුරේ hatta uhibbahu emihe gedege timan ilahu lobe odigem fumaddan lobe ilahu lobe edi gannawa alekkamuga vejjo maddanne ena sunne kantatta kurmaga demi hore ei alutagun tene khasa quraba meena aladdeka allah lobe edi gannawa faida ahbabtu timan ilahu aladdeka lobe odigem fiyam kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi emiha aduha kamfekkamuga timan ilahu odigem wa basarahu alladhi yubsiru bihi adi ena bala delokamuga timan ilahu odigem adi ena hinga ena hifa de ekkamuga odigem ena hinga binga ole de faakamuga timan ilahu odigem obe dizzeteri akhunna waqtun nami kiha matwari wahake tawgun misna labba Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurani miha fardu kan takkun ena sunne kan takkulmuga demi honna mungus man Allah emihi deke lobe wadi gatima emihegge aduhu emihegge fenu emihegge hifum emihegge hingabe gaw mehuriha gunawanen ei Allah subhanahu wa ta'ala ge loibbai ruhi wadi gatun hodun ei etantanuge maqsad kamuga wegende elolaku Allah reward nu gannawa tanaka nubala ei eloluge maqsad kamuga egoti Allah subhanahu wa ta'ala russe hod e kamfadakum Allah reward nu gannawa accha adennahan e atakun e ilah lobod nu gannawa akamen nukurane e fayakum e ilah russoma fussoma hodun nuni hinga manudan mole miha gaare gadu ekko puriha harakat taken ei Allah subhanahu wa ta'ala e ilah ge khas riayat tarikama e belloge teregawa harakat ekkamuga wegentan awgon teren kaakuto hori insaan ekkamuga wana mi darajaga rakka tereko mihekade imanna bunakame kuras efoga enage huriha wahaga dekkumaka vishnumaka fikuraka harakataka hifa hifuma iduma huriha kamengei tibanna balanta kantakkamuga wana eor mihe kunek eor barate deko algon me Allah subhanahu wa ta'ala ureduma ekuga algon me tere insaanun deki algon me lobiwan insanuge lobiga bayme qurbamani Allah ured fekam insana kodde kamenno hagigatu nene milku adjustlo Allah engoni fardu kantattakko sunne kantatto gene demiwonna barabiya enage kamfekkam ena adoha kamfekkamuga ena bala lokamuga ena hifa dekkamuga ena hinga binga ole defakamuga timan ilahu odigem wame eni enage muli hasigonu puriha harakate muli miha ekkongei Allah ge khassa riayat terikama bellemuge teregawa mihekkamuga wegende ei ena evani Allah ge alatomuge tereng e ilahu lobe wadi gannawa alegge gotuga Allah ikhtiyar kurwa menege vishnu abadus Allah subhanahu wa ta'ala guli lamai fawani kita Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala warabba war sifat bayan kora fa ilahu lobe wadi gannawa mihunge sifat ege terega inna Allah yuhibbu at-tawwabin gine gine tawbawa mihundeke Allah lobe wadi ganna wa yuhibbu al-mutatahhirin ad gine gine tahir we ganna mihundeke Allah lobe wadi ganna amehem bayin ayatu yuhibbul muttaqin taqwa warindeke lobe wadi ganna we amehem bayin ayatu yuhibbus sabirin ketterindeke Allah lobe wadi ganna we bayin ayatu yuhibbul mutawakkilin Allah wakil qur'an hindeke ilahu lobe wadi ganna we yuhibbul muqsitin adil warindeke ilahu lobe wadi ganna we yuhibbul muhsinin Allah ihsan terindeke lobe wadi ganna e min komme sife ki algon men faha koggen e sifat algon men amal kuram farafkam goram e sife ge zariyai Allah subhanahu wa ta'ala ge lobi algon men hasil wegen dan adi e lobi ga miha hunna fashafkam goram e loibaki ena ge hita ena bayan kuram mes nege pada lazzataka e arame libiginda loibekkam ga weginda ei mulin tabatu marana ei mulin tabatu hisaben e lazzata e fonigan ihsas kurweni e lobi ga e daraje fora famihak එහෙම දෙකෙන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදිස් කරවණි ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان මීහෙක්ගා තින් සිෆෙන් වරජම් මීහෙක ඒ තින් සිෆේකුන් ඊමාන් කම්ගේ ෆොනිකන් ලස්සත ඉහ්සාස් කරවේ ඒ ලස්සත ඒ දරජෙ මීහෙකු ෆෝරාෆ් කම් ගවානම ඒ බයාන් කරන්නේ කපද ඒ මීහෙකන්
kiani kon namekkan dulum bayan kodde nege fada lazzatek fonikam ihsas kurave darajen ei Allah subhanahu wa ta'ala ge lobi emihe kallibi eenage muli horiya gunawantake muli horiya muslima fikuren ei Allah ta'ala ge riayat terikam ga beletumuga eda kuram fashak mihekkum ga wan ei mulin tafat eisam ferigen eenage muli hayat badalwe eenage bimmatiga hinga biga me ulum mihekkum ga wis eenage visnuma fikura khiyal abadu guli lami pawani mate rabb subhanahu wa ta'ala duniye kanka ena fenunkum gaviyes fahish kantaka munkarata ene fenunkum gaviyes sei evves kamakun ena kashe gellume nulibe Allah subhanahu wa ta'ala ge lobe odigatu mutima e huriha kamakun man Allah ena rakkaatiri kurama e lobe hodu matta ka aguno mase kurum tin kame gwa ka nabiy sallallahu alaihi wasallam iman kam lazzat liben ekam ka hadis kuran yakun Allah wa rasuluhu an yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhim ma siwahum Allah ila wa rasul ay ena emme lobe wa farak kam ga wa yuhibbu al mar'a la yuhibbu illa lillah miyaku deke lobe war Allah taka meno e lobe num hameken ilaha ga lobe ei miyaku miheka gula dechek wa an yuhibbu wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdha fil nar man Allah miha islam ko wadda kufrun salama kurama foga e kufran ena embur diuman hituga nafrat terika gotume ei ena alifana illale nafrat terikura fadai alifana illale nafrat terikura fadai alon embur kufran me diuman hituga nafrat terika gotu etinka ko lazzat hasil kuren hadis kur ibn qayyim rahimahullah vidal fawe hatar mawde gawaka man Allah ko lobi ga alama asar ena kiban faduwa furta tana hadis vidaloi ena nidawa miha enage lobiwa farad deke emme koda hanmakura gadiyaki ena nidawa nidan osho onnabak embima Allah deke lobiwa kam gawanama e lobiwa faradu ge zikru ena kuram pat nidumuge kuri man Allah ge zikru kom hanmako ilah wakiluka ilah angwa fa du'a taka zikru taka achi kiya nidumuge kurin ena man Allah hanmakure ei nidumuki faadege wakiyume emme bodam miha ge hituga onna kantatta emme bodam miha samalu kande kantatta gena himma channan ena gos nida morodi ehem Allah deke lobewa ko wanya me nida wagutuga e ilahu ko matin ena hatma ko zikr quran hamehemme devana maqam ekkamu ga vidalu wani e nida fa ena otuma foga nidin hama hele wagudu furta mena hitangarani Allah subhanahu wa ta'ala mat alqom nidah lak alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur ena ma heluma ekko lobi wa faratu mati adab nidive se lobi mati helive se lobi mati am heluma ekko rabbuga mati ena zikr quran ei emme lobi wa farataki Allah subhanahu wa ta'ala kam gai emme furta me nagitan anna farat man Allah subhanahu wa ta'ala lege emme sitching ena no islam timmana maqam ekkum ga vidalowe namadan ena wanna wagutu namadan ena wanna wagutu ei sida man Allah baddal kuram wanna khassa baddalu mekkum ge ena deke nembe namadu num wagutan ei ena emme dati emme undagu wagutu ekkum gawa kanu onna mahik kanu negima ecche telehen marat telehen telemi ekkum gawane namadu wagutun nota miskitum miyuk beru kurovichi fengana anakkas mas koppalima rahat libigenda namadan nikumege namadum beruge ene wale wagutu ei ene emme undagu emme ulege nuwa wagutkom ga vegenda emme bodu musibakkam ge ene vegenda namada wagut durko gole jejikum ga em abadus intizar quran rahat lazzat ene libet emlegen nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kore bilal gufana ya bilal aqim as-salata e bilal namaz qaim qurashe gamed deshe ikivege hadis koron e namaz ge sobum arihna biha e namazun timanna men rahatu desh ehme abadu sekkala namaz intizar quran rahat wagut intizar adi erun gotu kame bodujjam am kiriyas kame bodwaru namaz avasya wada ganno ehme namaz ge wagutu ei emme ena qurahibwa emme ene lazzatu libe emme fonikan ihsas kore wagut kam ga namaz wagutu ejjam ek mane ki ene Allah subhanahu wa taala
දෙක ලෝභයම අසරකේ හැමෙmme හතරවන කමෙක් ගොතුගා ඉදාල ෆවණි මුසීබත්තකයි කම්බඩෝ අහලත්තෝග හැම එකනේ නග හිග්ගුලිපා ෆරාතකි මෑන් අල්ලාහ් කම්ගා වෙයි එමෙ ලෝභය පරංගෙන හඳම්බ එංගෙ බස්ෆරාත කියලා බරෝස එන්නවා අල්ලාහ්ගේ ලෝභය නේ හිග්ගුලිපා කම්ග වාණ මුසීබත්තක කම්බඩෝ මුග හාලතුග අල්ලාහ් තාලා හදරත මෙලොවි එබ්බස් ෆරාතක නේන මදදෙන් එහි තෙරිකම් බේන මෙ නොවාණ හැම එකනේ නග තවජ්ජුව ෆාහුනානි කුලිලාමයි ෆාවන්නානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලෝභය දිස්සතින හොම්බි මාල්ගොන් මෙන් අබදා අබදු අල්ලාහ්ගේ ලෝභි නිබේතෝ ඒ ඉලාහ් ලෝභය එඩගන්නවා කන්තත්තක ලෝභිවා මේ එක්කම ගවේතෝ අල්ගොන් මෙන් ලෝභිවා කන්තත්තන් එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලෝභය එඩගන්නවා කන්තත්තක හේදේතෝ අල්ගොන් මෙන් ගහවා නෆ්සෝ එයි මෑන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ලෝභය එඩගතුමා එක්ගොත ඔය නෆ්ස් එක්කම ගවේතෝ අල්ගොන් මෙන් අබ දුආ කරන්ජේ ඒ ඉලාහ් ලෝභය එඩගන්නවා කන්තත්තක ඒ ඉලාහ් ලෝභය එඩගන්නවා හුකුම් ෆුලතක ඒලා ලෝභය එඩගන්නවා මීහුන්නා පරාත්තක ලෝභය ඒ ඉලාහ් රෙහුවට නුකන්නවා කංකමයි පරාත්තකයි තගෙච්ච හිතක නෆරතුවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ලෝභය එඩගතුම් හෝදුන් ඒ එම්මෙ මුහිම්ම මක්සද් කමුගා හේදුන් අල්ගොන් මෙගේ ලාසිම් කරන්ජේ කමෙක් අද අල්ගොන් මෙගේ එම්මෙ මතිවරි ලස්සතකි අල්ගොන් මෙන්නකි ඒ ඉලාහ් වරතකු මෙතරේ නිවෙනි අලෙත් දෙකේ අල්ලාහ් ලෝභය එඩගන්නවේ වහී කුරවා අලුන්ගේ තෙරේග අල්ගොන් මෙ ගුම් කමුගා ඒ අල්ගොන් මෙ හදින්ජේ هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته